Usembut menjirang ba, ubak senyo bahalang dar ulaong. Baka jela kelanang kiyo hajingwan kinong jungokai, hakini ki pras nem tam, nadu bersimti ke NPP, ha usnem ara jakapra, ban yalam ya ka sarkar. Ulaong, makinong yalam ke NPP, kim don por benjuba blut, kat man ki jingin thaw persya ha YouTube, bat haki wei ke social media, namar don kam bantri ki kam ban ben kiyo ke jela. Haba keren sepang ke jing nang bun kinong jungokai semikalia, ula kadawru ke jing ibun teli ki jakasa, kum ki homestay, ki baka sarkar jelaru ka kershan lang, kenang bagi beriu ke jela kit nyo kamai. Ulaong, nagisan spa teli ki homestay usnem ara jakapra, mentagi homestay ken kot syakisan hajar teli, hakini ki prasnem. Ulapan ken maru, bagi self-help group Hamigalia, ki dontang daki hajar teli hausnem ara jakapra, rementa ki ladan daki pau hajar teli, ki baka sarkar ka juya tre ringkat ban penkiyo, ya kayo kakot. Shushu, usembut Menteri Rangba, ubadeiru National Vice President ke NPP, ulaong, baka basong tanatam ha NPP, kade kejing buram lang ki para nong yalam, patkam dan setia kejing syurut ni ya keni ebor. Kamu nukure ujuba apa nukure ama? Nete daw ke NPP. Da penduk ko ika wigi syukuan kantam bom kenu bukanagam tu ini. Ke NPP party da penduk ko wigi syukong santam ke kini bawah member. Bu ia piu pai ba hakli do ke bor emgo apa? Kata uju beri kantor kelama upru ko ipi. La pras nem tamen sorkari haiwan jo ikne chuki chief minister haiwan jo ikne chuki deputy chief minister im jo em kata hado ane si em wu chief minister emi am deputy chief minister emi wu state president wu national president nei tei dau karo manga yung wu ye tok ku ye tene well organized lektin perang nei tei dau ku gestedi de upoi berkat ku dan tu kami road project wadang sang solo prime minister recently wanalat umroh hadu harta cara cross asam kuju kejat arhawi ajar turtam tu kelam santan ni kani de kut tendar ka fast phase yang gobes dan cah industri sa sa izai tia wadang kejat masa di kam kendal kam cia you boy berkat kam tu mekalia boleh pa pranak leo kundelak ka population uyo single project ko arpa haja tu tam gom dia medu uyo state gini kalian ni lalu pilot tourism department chok arja ka pra chok chinti ke sarkar kemudian umjam tak so pasan pa umjam budget tourism department hadin wajar kharpra when we came back into government kat kauman kanito for the last 8 years man kasnem de donado 1000 crore plus in tourism department bonum sa tu ongi gani sarkar ki chuna hotel yo ki go focus ke tem ke put yo ki go focus ke tourism yo ki go focus ke wan rat hotel na ongi go bi la de ngam ta ibongi go bet ni now i focus wa ke tourism department wa man kamno ko man potential wa yo penwan rai ya ke roy ke paro promote ikna yo wan ginabar yo wi ko perlu di spa apa yo connecting ni hawang yo in tourism tau yo direct ho ke tiagan em yo kamai ne kari kamai em yo kamai ne dai ko dai beti em yo kamai ne sa homestay em yo kamai ne tourist guide kita tahu business, investment, tourism sektor. Hawarjar kerang okan adi mari cinti sarkar. Ki homestay yang kalia dosan spak tam dunano ni. Hanai sang sorong okan adi kat kau mahdu ni sedok udap sangajar teliga tu lembah was sponsor lembah subsidi dari sarkar yang ni ikon kendro kelur itu kau orang homestay. Hawarjar kerang nai April. Update ni kamu pun kerang ni kimande ikan tayo yang orang cong yung palat, yang emgula kejong kabor, yang emgula kejong kamai kaji. Hati por lakso yang senar di department, kau gede kita nong kendong to ke parliament, ke department kau pai ginong kendong, kau to ika blok.
Mana sim ke data? The whole state in the entire state of Meghalaya, any 2,000 le spark don hiki self-help group. 2,000 le spark li. Kapag sa rin spark tur gondi for open pie sa kawin niyo pulo. Hapo operasyonan. Hadon negasi. Nagi 2,000 le spark li self-help group. Kat kau mangate datam sampawi sampau arhaja pilih self-help group udah kayak sarkar itu. Kini wonderful masih alas. Nak sialah pas review. Nak review lagi self-help group. Kata tak kecil reaction yang tak investment.